Naše je da se pripremamo i da budemo odvraćajući faktor za svakoga ko bi želeo da izvrši agresiju na našu zemlju. Ogromna su naša ulaganja u armiju, ogromna su naša ulaganja u vojsku i mi drugačije da opstanemo na ovom rusnom geopolitičkom području ne možemo, osim da budemo jaki i još jači nego što smo danas. Da se danas videlo koliko je pojačanje za vojsku Srbije, pre svega kada upotrebljavamo dronove, naročito kineski CH-95 sa 7,5 km, oni su pogodili direktno u metu, da niko nije ni video, niko nije ni čuo, i to sa ovom većom raketom od 35 kg i nismo bacali bombe od 250 kg danas. Dakle, pogađali neverovatnom preciznošću i niti vidite, niti čujete, i još više ćemo da ulažemo u bespilotne letelice u narednom periodu. Očekujemo dolazak dronova Kamikaza prvih količina pre kraja ove godine koje smo već naručili i kupili, i nastavit ćemo da ulažemo preko Vojno-tehničkog instituta u sopstvenu proizvodnju dronova, kako onih koji služe za nadgledanje, posmatranje, tako i onih koji će da budu naoružani značajnim teretom, kako raketama, tako i teškim bombama.